ଗୋଟେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ୟାର ଭିତରକୁ କାଟି କାଟି ହିଁ ବନଉଛନ୍ତି। ଗଲେ ଭାବୁଛି ବୁଲେଟଟା ଧରି ପଳେଇବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଗଲା ବେଳୁ ଅଟୋ ଫଟୋ ଜମିଲା ବେଳୁ ବିଜାର। ଏତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟା ଅଛି ବହୁତ। ଏ ଟ୍ରାକ୍ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଦେଖିଛ ନା? ଦେଖ ଏ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି। ट्रेनिंग ट्रैक ସେଇଟା ट्रेनिंग ट्रैक ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଲାଇନ୍ରେ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ନା? ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟା ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ଜାଗାଟା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ନା ଏଇଟା ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତ ଦେଖ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ତ ट्रेनिंग ट्रैकଟା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଜାଣ ନା? ट्रेनिंग ପାଇଁ ସେପଟେ ଲାଷ୍ଟଟା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆଗରେ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖିବା। ट्रेनटा आସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଲୋ ହେଇଛି ଏବେ। बहुत ही जो जबरदस्त है जगह। बढ़िया है देखो बहुत ही सुंदर है जरा। अगर रेलवे स्टेशन अच्छे बोधे से काम भी चली लाइन ये लाइन टा सेपट लाइन टा हो ये लाइन टा हूँ माल बुआ गाड़ी पे बहुत बढ़िया लगुच जगह केतटा बगी आम देखा गोटे मालगाड़ा दुईटा तीनटा चारि पाँच छः सात आठ नौ 26 टा लगा 36 टा बहुत जबरदस्त लगे जगह काउंटिंग एटा करियलाने फाइनल माने गाड़ी आसीगला से काउंटिंग करियलाने एटा बाबूला एटा काउंटिंग करेंगे गाड़ी काउंटिंग करियलाने पूरा पाखु लगिगला ना से जानीगलाने केमती लगुच देखो एटा ट्रेन सुंदर लगुच।